ikatulo na gikan man digdi makabuo man ni na executive committee and working committees na para po sa nagdadangadan na minsan harayo pa ining 2026 Marian Jubilee para sa 250-year anniversary kan devotion sa Malena na sa Señora de Salvacion. So yan po ang tulong katuyuhan. Yes po, salamat po sa kay sa inyo po Sir Henry sa Bilog del DCGB sa paagi kay ning pagtawsa ko nin oportunidad na mapahayag ining kasi mapaisin ining seminar workshop. Open po ini actually sa Gabos pero piglimit ta muna ta limitado man lugar ta. Pero sisikapon ta po na ma-live stream po ini sa bagay man kan DC kan DWGB digdi po tabako. So ma-live stream man po ini sa tuyang Facebook page so masusundan po nindo ni at least so half day live stream. Iyo po. Tamang-tama padre, pag naka-live yan diyan sa Kwan, pag na-live mi po diyan sa WGB, i-hook mi man po digdi sa DCGB Facebook page para mas mahiwas po sa tuyang ano yan, abuto na signal. Ay, iyo po. Salamat na maray po.